barak vadunga motorboat tui kong to lapang thanglin lalmar le anaupa larro sangmar National Investigation Agency NIA in amat na tsunga Assam le Manipur gama barak phaicham in ahop sunga barak vadunga tui kong tol ho kiloi khom na barak Valley Boat Association in sangta in dem na ananei na hi hichi kiloi khom na in thuphun abol na achun Kachar district a moina thol khwa cheng thanglin lalmar hi hobung upa a hi in barak vadunga motorboat tol a ki hinsu mi khat a hi ati hitabonga mon nei lo mi ki man hi majority meitei te lunglei sa nading a Manipur le center agency ho to gon a hi ati hitabonga thanglin lalmar le anaupa ki man hi adi lo angai hilo chule politics a ki chipna a hi ati amani ki matna deilo vetsa na in barak Valley Boat Association hon zan hi August nisim 17 apat phat tip lovin barak vadunga motorboat service zosi akha ata na hi mi zosi in hichiban ki bol hi zading le toso chi ding in team na zong ananei na hi chule agang theipe na thanglin lalmar le anaupa hlado na ding le NIA Law Agency ho jong meitei tia thu amo nun na lo diwin team na jong ananei yu na hi achi sa August nisim gup ni a infal sunga meitei te to kicham dinga pangala thado mi phabep sunga koki in pi Karnataka KIK in August nisim 14 ni a social boycott na ki boltai ti thu phun chu Nidan 48 ka asunga akila ado ding in thado in pi Manipur TIM in gi na tuphun anabolta na hi KIK thilbol hi India dan pi to tikal a hi in chule democracy suboi thei a hi hichito hlon a IPGA India citizen khat chunga hitia na to na ki nei ham ti hi KIK in mi pi masang a hilsit na anei ding a hi tin KIM in nge na ananei na hi ama ho India dan ho sang a chungnung zo a akigialule India citizenship ma hi naw hlangphunga avet sa adiu a hi ati thado te hi tribe chum a hi in koki ka hi pu ve chule Manipur scheduled tribe category a any koki tribe a ki khai ka hi pu ve tin TIM in asei na hi chule thado in pi Manipur hi apex body a hi in koi koki organization kiloi khom na koki in pi Karnataka hi han koki in pi Manipur hi jongle thado mi te mi mal hi han hona hi yongle achung uwa tha anei po ve tin jong ana phon do be ki nu vin hi National Democratic Alliance NDA in Maharashtra Governor CP Radhakrishnan hi India Vice President candidate ding in deisa na ananei ta na hi aji chu Vice President lui jang deep dan karchun ta sa dammo na to kisaya resignation ti chu haina ananei to hlon a India Vice President panmun hi ong a hitai tin ana seijin hi nini sunga khopiam dinga tu ni le China Foreign Minister Wang Yi in India vilna ahung nei ding hi National Security Advisor Ajit Doval in tipna aneji a ama hin India ahung building a hitin anasei na hi ama akhopiam sunga hi India China boundary chungchang a ki ho khom na special representative talks 24 channa a hi milun Doval to ki ho limna anei ding a hi ati chuzau teng External Affairs Minister Dr. S Jaisankar tojong kimutu ding India le China ki buizop na chungchang a ki holim na jong anei hlon ding a hi ati tu ni le Ukraine President Volodymyr Zelensky in White House muna US President akimu pi na ding a hi Europe gamlam kai lubu tampi in jong pan ala diwahi President Zelensky hi Russia le Ukraine ki dona chungchang a President Trump to kimutu ding a tu ni le Washington khupi a kalsung ding a hi ama ni ki hona a Europe gamlam kai lubu pan la ding ho chu
France President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich, European Commissioner President Ursula von der Leyen, Finnish President Alexander Stubb, NATO Secretary General Mark Rutte, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, British Prime Minister Keir Starmer ho ahiuvinahi. Achi sa Friday ni chun Chennai Khupi Manipur le Nagaland Governor anahi La Ganesan chu hospital muna anamolim ta nahi akiti. Ama thi chun akum somgit aling taitin media ho akun report chun anasei bekin nahi. Ama hin Manipur Governor 2021 kumchun ahung pang in chu in 2023 kumchun Nagaland Governor Panmun tu ding in aniki chun kitai. Hichimasang chun Madhya Pradesh akun in Rajya Sabha MP jong pha chomkhat anahi inahi akiti. Chief Minister Tam Thum anahi okram ibobi in Manipura gale tol umkal kumni lingta jong le government in gyalko na anailo lunglut na anailo chule chamna itipo do ding hamti angai to lo ji a tu ni chana chamna umlo a hi ati. Achi sa May 3 2023 thil so chu government in gyalko na neile gale tol hi anavian zo ding jong a hi ati. Kumni sunga Manipur buina hi koima in ama gam a so ding in jong dei pun tin chule boina kalla kumni lingta a itidana tu ni chan a government in chamna asim zo nai lo ham jong ati. Gam sunga mi pi hole legislator hon Manipur gam ven na ding a chamna chule khanto na a jing thei na ding a panla jing ding in team na jong ananei jin hi. Bihar gam a Special Intensive Revision SIR noya electoral roll akun min lak 65 ki ka la ho chu mi pi mu theding in Bihar Chief Electoral Office CEO chule District Magistrate website a ta do in anu ta na hi. Achi sa August nisim 14 ni a Supreme Court in Election Commission of India ECI hi nga min ke ka la hole a ke ka la na aji ho mi pi vet theding a na bolding a hi ti thu pi anei to hlon a mi pi muding a ki ta do hi ta yakiti. National Investigation Agency NIA in barang vadunga kongtol thanglin lalmar le anaupa larro sangmar amat to kisaya Barang Valley Association BVBA in Patiplo ban abol chu Indigenous Tribe Advocacy Committee ITAC in tosot na tupon abolin na hi. BVBA tilbol hi aki pompi in sule aki manteni agang theipe na hlado ding a hitin ngi na ananei na hi. Hitabo nga mo na neilo mi ki man hi adi ilo a hi sule politics lu na ki bola hi ati. Kiloi khom na chum Organization Institute hon hichiban ki bol hi tosot ding in team na anei in sule thil dan hi ki vel hi jing ding a hi jong ati. Myanmar gam sunga election ki gong chu ahung hlong ding December 28 le hope masaho ki panding a hitai tin tu ni chun junta in phondo na ananei ta na hi. Election hope nu kha ho bol na ding den ho jong hung ki phong do wa ading a hitai tin Union Election Commission chun phondo na ananei ki ni na hi. Myanmar gam sunga muntam pi hi junta vai hom na noya umlawa government daudal a pang armed organization tampi vai hom na noya a hitai. Hichi organization ho hin ama ho to pha na mun ho a election loading a phondo na ananei yu a hi. Election ki bolding hi gamsung gal le tol ki chaisa na ding a ki bol go a hi tin junta in asein hin la gamsung din mun he thim ho na sei nawa military in avai hop na hi min chuma selmong na ding a election hi agu na hi atiu vin hi. Nunga sabina hunama ki susile ki tha na chung a
Koki student organization asam in demna ananei nahi hitabanga sosit nahi mon neilo numai khatse ki bol si a hi pun jalhanga mihim I hi naujong kisusi a hi ati Sabina chu kim khat dinga chanu unu naunu chele za ta hingding mihim khat a hi in hitabanga gamsa ho chalo na bang a hin ho kila among pi ji hin lungsat na le kanan akademi ati hitabanga thilsi bol ho hi mihim hilo thilha ta sa phe a ki sial ho a hi ovin hichilei se chunga hi ngai lut lungsi ngai dam changdinga loma hi pove hitabanga thilsi bol ho hi agang thei pe na mat do ding dan khau pe na achung thu u tan ding chele thina chan ge ya go na pi ding a hi tin nge na anane thudi thuta aum na lai ti authority judiciary le government in apot chin anga in jalhanga numai ho hi gamsa ho tabanga mi ho dinga ancha a apan jing diu hi kimo vet loading a hi ati KSO asam in alung hiam pi in sungmi te pul do na akido hu in chule Sabina thisan mo ase a hi na loading a thlang ki samding a hi amanu to sit na athi na hi gamsunga icha tew itu tew abit na ding ova nampi in kha do na nei ding a hi jong anti